наврӯзи оламафрӯз дар сарзамини аҷдодии мо бо накату таровату зебогии худ дар мекӯбад. бо ин пайғоми наврӯз мо бо сардиҳои фасли дай падруд мегӯем. воқеан наврӯз бо пайғоми худ ба дилу дидаи инсонҳо нуру зиё ва заминро тавлиди дигар мебахшад. ӯ рисолати азалии худ офаридану эҳёгарӣ дошта, бо пайки нафассозаш замин қабои сабз ба бар мекунаду дашту даман гулпӯш мегардад. одамӣ низ дар вуҷуди худ эҳсоси тавлиди дигар мекунад. бо ана ҳамин фазилатҳои хоси худ наврӯз умри бардавому комил ёфта, шаҳомату бузургӣ ва суннатӣ будани худро нигоҳ доштааст. аслан наврӯз ягон рабт ба дину мазҳаб надорад. он танҳо оини ваҳдатофарин аст, ки бо соддагиву тозагиву самимияти худ мардумӣ гаштааст. мардуми заҳматпешаи қубодиёни бостонӣ пеш аз ҳама наврӯзро пешвоз мегиранд, чун дар ин минтақа баҳор тезтар фаро расида, нисбати дигар минтақаҳо гармтар аст ва наврӯз ҳам аввалан меҳмони ин сарзамини кӯҳану бостонӣ мешавад. бо омадани наврӯз мардуми инҷо сертараддуд мегарданд, бахусус кадбонуҳои ин водӣ пайи ташвиши омода кардани суманак, ки яке аз рамзҳои баҳор, хӯроки қадимтарин аст ва дар худ пайки наврӯз дорад, мешаванд. чуноне гуфтем, яке аз анъанаҳои хуби наврӯзӣ омода намудани суманак аст, ки то ҳанӯз бо ҷузъиётҳои қадимаи худ то мо расидааст ва занону бонувони хушсалиқаи мо онро бо як ҳавсалаи зиёд тайёр мекунанд. ҳайати эҷодии мо низ меҳмони сокини ноҳияи қубодиён назокат олимзода, ки дар омода кардани суманак ва дигар нави таомҳои миллӣ ҳамтона дорад шуданд. дӯстону ҳамсояҳо ҷамъ омада ба пухтани ин таоми баҳорӣ шурӯъ мекунанд ва аз ин ҷо бори дигар муттақид ба он гаштем, ки дар ҳақиқат наврӯз ҷашни сарҷамӣ, дӯстӣ, меҳрубонӣ ва ба ҳам омадани мардум аст. шукронаи ҳамин рӯзҳо, ки ба чунин рӯзҳои хуб расидем, чун минтақаи мо минтақаи ҷануб аст, аз ҳама пеш баҳор ба ноҳияи мо сар мезанад ва мо чуноне ки маслиҳат карда будем барои пухтани суманак, мана гандуми мо барои омода кардани суманак тайёр шудааст. мехоҳам бо як умеди нек, бо як нияти нек ҳамин суманакро ба дег андозем. худи ҳамин наврӯз чунин хусусиятҳое дорад, ки моро ба ҳам наздик мекунад. ягон баҳорро дар ёд доред, ки мо бо ҳам набошем. албатта дар сари деги суманак ё дар сари ягон хӯроки миллие ки тайёр мекунем сарҷам мешавем, аз аҳволи якдигар мепурсем. албатта инам яке аз шарофатҳои неки наврӯз аст. хайс оғоз кунем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. соли дигар бо дар ҳамин рӯзҳои нек расем. парвардигоро дино моя тинч кунад, сарвара моя сиҳат кунад, сара моа ҳама вақт сарвари давлатаму сиҳат саломат гардад. пухта ва омодасозии суманак аз ҷабидани гандуми наврӯзта оғоз меёбад. бояд гуфт, ки суманакпазӣ кори ҳар нафар набуда, дар мавриди тайёр кардани он аз кадбону маҳорат ва сабурӣ талаб мекунад. раванди омодасозии он ҳарчанд мураккаб набошад ҳам дастаҷамиро мехоҳад. барои хӯрдани ҳамин суманак ҳама ҳавас пайдо мекунад. чӣ хеле ки табиат зинда мешавад, чӣ хеле ки гул мешукуфад, аз замин сабза мерӯяд. инсон ҳам ҳамин одамҳо ҳам мехоҳанд, ки ҳамон урфу одатҳои қадимаи худро бедор карда таоми миллие ки аз
گذشتگان ما تا به ما میراث رسیده است، همین رو برای آینده ادامه دادن. وقتی که ما نپذیریم جوان‌ها از کجا یاد میگیرن؟ ما میخوایم همین نسل آینده همین چیز رو ادامه دهند. چخیل پختنش رو، چخیل سبزاندنش رو، چخیل گذراندنش رو، چخیل بده با ارد یک جایه شوریده انداختنش رو، کدام وقت آب انداختنش لازم، کدام وقت یکم آب رو می اندازن، کدام وقت با چند آبی دیگر می اندازن و کدام وقت آماده شد. همین رو باید ما به جوانان امروز نشان دهیم که اینها آینده همین اقدام خوب رو ادامه دهند. هر یکی ما دوران کودکی رو از سر گذراندیم. در کودکی ما هم شوق داشتیم در کدام خانه، در خانه کدام خیش و تبار سمنک میشد، خود در خانه خودمون، خود در خانه خیش تبار. ما البته آماده بودیم در سر همون دیگ چرخ میزدیم، با هزار نیت کفگیر به دست گرفتن میکفتیم، میگفتن ثواب از کفتن دیگ سمنک. البته پسر بچه ها چرخ نمیزد، زیرا این رو تنها زنها، تنها بانوان میپختن با هزار نیت و امیدها برای نبیره ها، برای فرزندان. همچون میراث میخواهم که گذاریم اینا هم یاد گیرن، ادامه دهند که عرف و عادت بهترین تاجیکانه ما به فراموشی نرود. پس از آنی که سمنک را آماده کرده به دیگ می اندازند، یک قسم بانوان پای تیار کردن دیگر خوراک‌های ملی می شوند که محض در آن همین وقت هنگام پختن سمنک آماده کرده می شود.
дар ин минтақаи кишвар омода кардани ду нави хӯрок ҳамчун як анъанаи пурарзиш нигоҳдорӣ карда мешавад ва дар ҳама иду айём бонувони ин ҷо онро омода мекунанд. самбусаи мошӣ миёни мардуми ноҳияҳои қубодиёну шаҳри Туз ва Носир Хусрав хеле маъмул аст ва онро кадбонуҳои моҳир бо завқи баланд тайёр мекунанд. дар маъракаҳои хурсандӣ, дар иду ҷашнҳо ҳама вақт мо самбусаи мошӣ омода менамоем. омода намудани самбусаи мошӣ, аввал мошро гирифта аз ҳама сангаш тоза мекунем, аз хасу хошок тоза карда, баъд пиёзро реза мекунем, ба тоба андохта пиёзро мезирбонем. баъд аз омода шудани пиёз, баъд аз зирбондан мошро тоза шушта болои ҳамон пиёзи зирбонда истодагиба меандозем. андохта баъд каме таф метем, баъд об меандозем ва болояшро пӯшида мемонем ва дам мепартоем ва гирифта якҷоба хунук карда мемонем. баъд намак меандозем, дарунаш мувофиқи таб намак меандозем, агар лозим шавад мурч меандозем. касе чихел хоҳад кабутиам мумкин аст, лекин ҳамин мошу пиёзу ҳамин мурчу намак худаш равған асосан ҳамун маззаи лаззат метиҳад. ана баъд хамирро омода мекунем. хамирро об мегирем, як пиёлача равған андохтан мумкин, намак меандозем ва хамирро на он қадар сахт, на он қадар мулоим мешӯрем. баъди вай камакак хамирам дам мегирад. баъди дам гирифтан хамирро рост мекунем. баъд аз рост кардан мебурем, чоркунҷа карда мебурем. баъди хунук шудани мош мо ба хамир андохта мебандем. каме об гирема мешад, об кати гирдаша маҳкам карда хушрӯ мебандем. баъд равғанро дар дег таф дода бирён мекунем. чихеле ки чагалдак мекунанд, чихеле ки самбусаҳои дегӣ мекунанд, ҳаминам самбусаи дегии мошӣ мегӯем. ана баъд хушрӯ карда бирён мекунем. бирён карда мегирем, таомамо тайёр. нави хӯроки дигаре ки бонувон онро маҳз дар вақти суманакпазӣ омода мекунанд, ин ғалминдӣ мебошад ки бо салиқаи хуби пазандагӣ омода карда мешавад. дар ноҳияи мо ҳам хел урфу одат аст. аз суманаки тайёр мо чанд хел боз хӯрокҳо тайёр мекунем. яке мана аз ғалминдие ки дар ноҳияи қабадиён бисёртар тайёр мекунанд, дар дигар ҷойҳо ба фикра он қадар нест. ин номаш ғалминдӣ аст. ғалминдия мо ҳамин хамира мегирем, дар обу намак мешӯрем, баъд гирифта майда майда кадан ҳамин хел када, баъд ин хел тунук мекунем. тунук кадан пас ина бурда дар тафтон як қошоқ равған андохта сурх мекунем. баъд аз кардан буд дар паннус монда ана мехел як қошоқ суманака гирифта андохта мешакем. баъд аз шакидани он бурда дар равғани тастон дар дег боз як бори дигар сурх карда мегирем. ана мехел дар равған меандозем мегирем. баъзеҳо шакар мепошанд, баъзеҳо аз ширинии худи ҳамин суманак баҳра бурда намепошанд. ина дар равған андохтем, баровардем, ана мехел ғалминдӣ тайёр карда шуд.
чуноне гуфтем ҳангоми пухтани суманак як қатор хӯрокҳои миллии дигар низ омода карда мешаванд ва бонувон ҳар кадоме бо ҳунару маҳорати пазандагии худ хони наврӯзӣ суфраи суманакро бо он зебу зинат медиҳанд. оши бурида низ дар ин минтақа бо усули хос таҳия карда мешавад. оши буридаро аз хамири нафиси буридашуда, об, гӯшт, пиёз, равған ва донагиҳо омода месозанд. дар дег равғанро гарм карда гӯшт ва пиёзро бирён мекунанд. баъд аз бирён шудани гӯшту пиёз об мерезанд. пас аз тайёр шудани хӯрок дар табақи чӯбин онро мебардоранд ва ба болояш кабудиҳоро реза карда ҳамроҳ менамоянд. бояд гуфт ки ин таом бо истифода аз алафҳои баҳорӣ омода карда мешавад. алафҳои баҳорӣ на дар оби ҷӯшида истода, балки ҳангоми пухта расидан ва дар табақ бардоштани таом истифода мешавад. мувофиқи таб ба ин намуди хӯрок кабутӣ ва чака ҳамроҳ менамоянд. воқеан суманакпазӣ ба як базми суруду рақс табдил ёфта, як қисми бонувон суманакро мекобанд, қисми дигар бо ҳазлу шӯхӣ сурудхониву рақс мекунанд. ҳомо мегуфтанд ки вақте суманак мепазед 7 дона чормағз партоед, 7 дона санг партоед. акун ман мегӯям барои чи 7 дона ин 7 қабати осмон мегӯянд, 7 бурҷ мегӯянд, 7 додарон мегӯянд, ситора ҳаст, 7 дарвозаи биҳишта мегӯянд. дар бораи чормағз мегуфтанд ки ҳамин чормағза 7 партои ба духтаракое ки баъзан доғ меафтад рӯҳошон ба доғ аз офтоб, ҳамун доға мегӯн вақте ки ҳамун чормағзи аз даруни суманак ки якшаби дароз ҷӯшид ва чормағза шикаста мағзи онро ба ҳамун доғ агар шакед гӯё ки доғро нобуд мекардааст. ин хеле воятҳо ҳаст. мо ҳам бо ният ки ҳамин суманаки мо тагаш нагирад, насӯзад, 7 сангро мепартоем. анораҷон санготона якта андозед. мегӯянд ки дар гирди деги суманак чӣ орзу ният кунӣ ба орзу мақсад мерасӣ. ҳамин суманак ҳам
با اون خاطر میکنن که هر کس نیت دارد آرزو دارد. یک نفر میگه که من کلی صحت سلامت با خوشی خورسندی کلی نم رو فرآورده بیارم. یک نفر میگه که همین یا نبیره من یا دختری من حامله است و اون صحت سلامت به دست گیرد. یک نفر میگه که میخوام هم صحت سلامت تو بهار دیگه تا سمنک آینده خود را صحت و سلامت در بهار رسانیم و به همین نیت‌های نیک شما خانه مراد شده نیت‌های خوب کرده و به دیگ میاندازن با همین نیت. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک اصلی بهاره، سمنک نظری بهاره و همه شب زنده داره. ایدی نوروزی مبارک، ایدی فیروزی مبارک. سمنک اصلی بهاره، سمنک نظری بهاره و همه شب زنده داره. ایدی نوروزی مبارک، ایدی فیروزی مبارک. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک عجب شیرینه، درونش کمی خمیره. سمنک نظری بهاره، ایدی نوروزی مبارک، ایدی فیروزی مبارک. سمنک عجب شیرینه، درونش کمی خمیره. سمنک ابری براره، ایدی نوروزی مبارک، ایدی فیروزی مبارک. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. دیگران در خواب ما دفچه زنیم. наврӯз бо омадани худ қалбҳоро шӯру шавқи нав бахшида мардумро дар шаҳомати худ сарҷамъ мекунад. деги суманак то саҳар меҷӯшад, кадбонувон бедорхобӣ мекашанд, аммо ин шаб зиндадорӣ ба онҳо кайфияту мадори наву тоза мебахшад. онҳо шукрона дар лаб аз омадани баҳори наву тоза наврӯзи ҷаҳонафрӯз менамоянд. شبیر شبیر باران شد، موسمی بهاران شد، عالم گلستان شد، وقتی قاری دکان شد. گندم زدنش ریشه اش گشته سفید، جوشت سمنک به هر دل داده امید. جوشت زی صبح تا نیمه شب، از شیره آن لبت بچسبد بر لب. جوشت سمنک به دیگ زیرش پوری نور، این شاخته آمی حاسه ای فصل بهار. میراث به ما آمده از اجدادان، از ما برسد به نسل فردای جهان. آمد بهار و موسم گلها رسیده است، لاله علم به کوه و به صحرا کشیده است. بلبل سرود گفته سرانداز گشته سرو، غنچه ز شوچوبه حضرا دریده است. جو شدن در دیگ دی هم سمنک، عهد بسته بهر پختن 30 ملک. چهره ها خندان و کفگیر به دست، دیگ میکوبند هورانی فلک. سمنک شیرین ترین نوعی طعام، در زبانی پیر و برنا این کلام. این طعامی خاصه ای فصل بهار، پختنش را پیر و برنا انتظار. نیش گندم اندک سبزیده است، ریشه اش با هم عجب پیچیده است. شیره اش چون شیر و شیرین چون عسل، پختنش بر دیگ ما زیبیده است. سمنک در دیگ ما آمد به جوش، 30 ملک در گرد دیگ اندر خورش. گرد دیگ سمنک خانی مراد، 30 ملک با 100 امید او را کشاد. سمنک در دیگ ما آمد به جوش، 30 ملک در گرد دیگ اندر خروش. گرد دیگ سمنک خان مراد، 30 ملک با 100 امید او را کشاد. دخترو من سمنکی که شبی دراز جوشوندیم آماده شد. اکنون چیکار میکنیم؟ میکشویم و به همه تقسیم میکنیم.
پس از دم پرتافتن سمنک، صاحبگاهان کدبانوان آن را کشاده به حق و همسایه ها با امید دیدار بهاران دیگر تقسیم می نمایند. بار دیگر شاهد آن گشتیم که مراسم سمنک پزی، این سرجمی مردم، سیری و پوری دسترخوان، دوستی و رفاقت انسانها، پیشنهاد هنرهای مردمی بخصوص پزندگی زنان و مادران تاجیک را در خود تجسم می کند. در حقیقت نوروز بهترین و معروفترین جشن ملی تاجیکان است که در دوره جهانی شوی مقام جهانی پیدا کرد. هرچند نوروز خود جهانی است، اما دیگر باره این مقام را کسب نمودن نوروز باعث افتخارمندی این ملت کهن گردید. از این رو می سزد که در پایدار و نگهداری عرف و عادت و عنعنه‌های مردمی خود هر نفر ما بیدار و هوشیار و مسئول باشیم.